Yalishka punllakunapi kilka munahuparka chayukunata hapishpami ñañukanchipas ña kilkashpa ña kay wiñay kawsay kamullapipa rikushpa ña kutichinkapa kapanchik mashikuna shinaka riksishpa katipashunchik kaypimi ashtawankari ña hatsu nipanchinachu escarabajo nishpa mishimipika riksipanchik kaykuta muskushpaka ashtawankari ña pipash mana alita rurajupimi kan shinallata yachakunawan pukuchijupimi shina muskurin nipanmi shina kashpaka ña yaypi kapankichik kayukunata muskushka ima kashpaka soñar escarabajo significa brujería o maldades alguien le está haciendo algo malo no eso significa soñar escarabajo mashi Carmelita. Ari mashigukuna shinami nacho riksishpa kanajunchi ima shinata muskushpa imata kan kaypika nihupan nacho hatsukukunata muskushpaka ña imapish nalita rurahuy ñukanchima chayahupi shinami kaykunaka riksirin nishpa rikurin nishpapas nacho yana hatsuta rikushpaka yana hatsuta hapishpa iman kahushpa iman llashawpi chayta ima charihushpa iman pipash kuhupi imanga chayka napacha ali shina kan nacho shinapash kachun hatsuta shinallata uchilla chay yura hatsukuninchik chaykuta natawkata shuklla rakukuta shukllata rikuhushpa muskushpaka ali señas ninchik nacho ali imashina nacho unancha nacho ari ali unancha kan nacho mashigukuna alipa kan kutin hatsutallata ashta llashawpi imatapash kuinda kipishpa ima aparihushpa ima muskuyka ari chayka chiki kan nacho shinaka kaykunataka ima shina ima pachapi ima ruraywan muskuy chaykunatami ñukanchik muskuypika shikan yachishpa yachajuna mutsurin nacho mashikuna shinami kan mashikuna shinaka yachakushpa katipanchik nachu ashtawankari ña rikunahushpa kaypi ña compartishka kaypipash yupay chapanchik nachu ashtawankari kay muskushka hawami rikunahupanchik asha nipanchik nachu espinas mana kashpaka ña mayhambash ña piñarishpa runawan imamantapash mana ali kanamantami ña ashtawankari ña shina piñarishpa kanka chaykunamantami ña makanahuykunami tiana kaypimi kay shina muskurin nachu ña kay kasha espinas nishpaka ña soñar espinas es porque la riña generada con alguien se agregará o se agravará o va a haber una riña también no una pelea shinaka riksishpa katipanchik ñupaychanchik mashigukuna ari shinami riksishpa kanajunchik nachu kaypika kashata muskushpa nin nachu mashikuna ari kashata muskushpaka viña nahuy tianata villachijun nishpami riksichik nachu o viña nahuypi kashpa chaykuna ashtawa shinchiyana kawpipish kaykunataka muskushpa katinchik nin nachu chayka kashakuta muskushpaka shinaka yuyaylla kana tukun nachu mashigukuna imapash ama ñukanchik yapa satirishka kahuykuna kankapa nachu shinami kan mashikuna shinapash riksishpa katipanchik ña wakin mashikunanka kunan pakaringa paymangarin ña mushu wasita imami muskuparianga nachu nueva casa o casa nueva nipanchik nachu mushu wasita ashtawankari ña shayachihushpa muskushpaka alipami kan mashikuna rikuchihupankichik nachu imashpa kawsaypi llamkaypi ima ruraypipash aliman rina kaypimi shina muskurinin mashikuna shina kashpaka ña yachapankichik alipami kapan soñar casa nueva es buen augurio significa que habrá mejoras en el trabajo y también en las cosas que ustedes están haciendo. Ari mashigukuna wasika yuyaypashmi kan nachu shuk yuyay mushukyana kaypi paktarina kaypipish nachu mashigukuna ari chaymi ña mushu wasita rikuhushpa muskushpaka nachu chayra wasi chinkapa kaspikunatalla churanahupi shitanahupi chaymi llaki kan nachu chayka kuti wañunatiyakpi nipanchik shinapish kachun ña jarilla wasi ali wasita ña rurashkata ima rikuhushpaka ari kaykunaka yuyaykuna ima kashpapash shina paktarina kaktami rikuchin nishpami villachin mashikuna shinami mashikuna ashtawankari ña riksishpa katipanchik katipi charipanchik ñavi kilparishka ari ya rostro tapado nachu ñukanchikta ashtawankari pipash imatapash umachishpa kawsahupimi shina muskurinin mashikuna shina kashpaka ña yaypi yuyashpa kapashunchik nachu paktara pantapanchima shuktara
kanga shinami kawsakushkanki shinashpami kawsashkanki nipanki chimayaypimi kanakapanchik nachu soñar rostro tapado es porque alguien nos tiene engañando ari chaymi kapan muskuykuka ari mashigukuna ñawi kilparishka ñukachu kilparishka kani ukaishu mashichu kilparishkata rikujuni chaytaka nipanchu nani junchu kaypika ashtawankari ñawi kilparishkatalla nijupan nachu ñukanchikta pipash imatapash umachishpa kawsakupimi shina muskuri chaylla nin ñukanchik ñawi kilparishka kashpami kanka nachu mashigukuna shukta ñawi kilparishka kakta rikushpaka mana chayka kan pay ñawi kilparishka imata kashpapish mana rikun mana uyansha nin mana yachankapamunan kay kashinami nishkawa yalishpa kajupi chaytaka muskurinlla mashikuna ñawi kilparishka kakta nachu shinapish ñukanchik ñawi kilparishka kashpaka shinaka imatapish mana rikuy paktajuypimi rikuchin nachu mashigukuna yuyaypi ña maskay kallarichun rikuy kallarichun nachu ari shinami kapan mashikuna ña kaypi ña tukurinkapak rikuchikpika pishkuman mikuchijushpa nachu alimentando a los pájaros ashtaka ali mashikunata charishpami shina muskuri nin nachu ña shinallata ali washata charishpapash ña shinaka ña riksishpapash katipanchi alimentar a los pájaros significa tener buena suerte y muchas buenas amistades. Si alguien ha soñado que están alimentando a los pajaritos, eso sí, es muy bueno, es un sueño para bueno, ¿no? Ari mashigukuna shinami riksichishpa katipanchi nachu imashinata kaypika kay urpikunama mikuchijushpa nin nachu ari kaypika pishkukuna nishpapish riksinchi nachu shinaka paykunama mikuchijushpa muskushpa nin ashtawankari ñukanchipa kay ñukanchipa rurajuy o ñukanchipa imapish shinay chaykunami imashina kashpaka chay shuk mashi yaritman apan nachu ari chay mashi yarika imata nin mikunata karajuy shina rikuchin nin nachu mashigukuna ari chaymantami shuk mashigukunapash kimirin alikachinga rimanga ari chayka ña ñukanchipa kay wanllata kayta rurajuykuna ña shina paktarijupi kaykunataka muskuchin nishpami riksichin mashig